Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Okitibwa Allah tumwebaza kyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tugenda tandika twakomye. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yumitukum salawatihim. Singa eno fataha tebadde wano kulamu, kyandibadde salatihim. Okitegedde? Naye engeri gye batuwadde ki fataha wano tugamba salawati. Okitegedde? Salawatihim sam'ihi mumtiruna mumtiruna, so si mumtiruna. Ora utewangala tegedde. Akhawaika si tosoma sukun, soma fataha. Akhawaika ghayrukum okitegedde. Wadham'anun eno alifu yewangala wadham'anun mamduda oba mamdudan nga kiri wakati, bwe kiba at the end mamduda. Imanihim osobola kuwangala olwa kasira eno neya omaaso gaayo nekibeera si ima ne imanihim. Okitegedde? Eno tugifuna inshallah mu video edako. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.